Lamsogo haino hai mangpli nai jongnai khaboni tau tai buksong rono jengjotono sai mano je buskango edisi chongmare gana phairak tai election commission ni je bai saklai jakmani date no rwgino je aboni date tei khlainyo 25 Natunbazar Malbasa ni ongoi korbuk sub division ni SDM habanogo party CPIM party IPF tini ban logo rok heke ba candidate ngai batai nyai rok nomination Yaphar mani heke ba mononoya potro Yaphar mani jengnung mani abai klainyo tinini salmarewo 12টা hai tamma jorawo por bugo ni SDM office haba nogono congress ni ngai batai nyai borom gonang Jiten Reang o tini nomination Yaphar Kha korbuk SDM hekeba returning officer ni yago abono rugui khanai ni chini mangpaleni bisingti khlai candidate hekeba congress ni engi batai nyai Jiten Reang tam honi saka kabang bonbanyo kaplai engnai hanai sarmani nomination rona final ke sai khasgari koila no media no klomodo chobai ingke chongha 25 Natunbazar Malbasa kendro ningya congress ningya chong phayo tini nomination submit khini tini noror phaitin sab logyo phai manjak phaika tini phaime phaya chini omorpur ni block president ake chini pararong ne core committee ni member rok tam wansuk je edisi songmari o keplai busuk kebang rok but nawi keplai ngne wansuk jak chong wansu je sini 25 Natunbazar Malbasa ho chongno joto সম্ভব chong চেষ্টা কেনাই chong kuplai umi boya